Tangkol Baptist Church Chekon Imfalwi Ringapha Shalom Kami Ainanga Soda Jishu Christo Mingli Shalom Sadale Na Ajuna Kare Sasa Aka Kala TVC Chekon Li Ngasungai Aka Ishui Channel Hili follow Samilu Kala Azingli Mikahai page Pingla follow Samilu Itumna Uklung Samtha Kwida Achiwi Chan Kapha Hing Anarum Lushitsa Psycho Release Sokami Ngasarano The Lushit Jishu Christo Mingli Ringapha Shalom Sadale Ishi Churchly Aringator Ia Karene Gijang Sarala Ia Achinek Tangkol Baptist Church Chekoni Karene Gijang Saka Actually Kanganingamilo welcome Sapingai first timers being Okay Inchinaire Ivana so Mirino Aringatori to Mivang Chan Kapahi tum Ganarum Lushit say Raw Manglani tum Gachi Vili Matu Mirino Gachi Yusiag Sane Ajontang Sunday Tang Father's Day Ring Palak and a Mayon Kriere Lashio Hori Rungsung Naitumli Rirali Kangachi here Ning Shai Kvaina Kala Nawarapping Nang Queer Kajumaramli Itum Pang Romaida Aring the Torva the Lushita Bible character Series Aka Itum Pangrum Lushitse Bible Diotrephes Gaho Miba Humramli Bible E Paquiare Gitang Saka as the Panghang Mira Diotrephes Humramli E Pyre could you mean Muzang Sarado? Sang Sarase Okay. I will remember Mabaquila Rangajibing Sokaming Sarano Mibahi Palakai Miming Nay. Our Makam Tamine, Chena Wimramli Mapahula Kikum Tam. Axiram Valabai Mamla by Cooking Mavam Ramne, our Chamaram or Sakianga. Chena Umramli Hada Mapahula Kikum Tam. Kapibali Gabi High Kapalabai Gashila by Katong he. Itum litam quick vai record Sami Haine, Juvaina Kapau Mila Tamra, Sakashia Wimram Tamra. Laga awit sakshim tam khila a chak sakshilamo thaga I chitham chigwai a mathagwai sara gachi hitum reflect salaga chiba tishuda etum tam khwai sasa itum win nowly Diotrephes tawa minga mohop mopok ngaimre kiwa angle jiga awi a jama ramaring thortam jena aming jambam thamne even nowlim pok ngaimre jawre ta thaga Ishi pastor wa Cuban na umramli tamgi jdo amakam thamina chil kamachilo hangai dada rawi tuili changdak legichi wahi kharinga tuine itumli mirin ngachai vai transform sakvai kapi haine chana rawi tuihiva itumli information wivang kami meaning mane ka transformation wivang kamine The Bible is not for the information, but for transformation. Bible here, information tra ka Bible ka bighay evening ni tra ka thela ka had knowledge pem the chat khwai wang maning mane ka uglung na chai khwai ran ka bighay ne. Then aring the torva Diotrephes ka ho mi ba hiwain la itum na kitam khui pai kala kalawi mirin wi khajan ngana laga itum na ki thai khui dei itum mirin nga chai pai kala ka chumram le itum Pangrum Kwai Sasa. Katema Gachungana scholar Gachungana Diotrephes the unservant, a rocken, na Gaigishiaba Langasoba, Uglungli Malunkanim, Nem Gazang Maklayaba Kangasungaba, a troublemaker, self seeker, Akalado Ningajang, Umshuaga Chine, Gajiaba, Kala trouble. Maker aka no wishim kurli iwishim kurli troublemaker kanumata da irum societally troublemaker kanumata da chigtha minich aba awmaram ji tum yang faisa Diotrephes kachu maram kachu wika kladwa nurtured by Jupiter irum solar system li hap make up kaja solar system aka Jupiter or the Jupiter nang now ga khriya now the Poxanai Lida Amingila, but Taran Poxanai, how plugin Aminghi. Chen Diotrephes Kajihiva nurtured by Jupiter.
ตะกะเปียดเลยโคมีบาหิวมรัมลีเตียวลักหายจิตีนาว Third Johnลีสัมพังไง Third John วิมังกาลิขิจังโด Third John in New Testament กับ Old Testament โด New Testament ไหม Third John วิมังกาลิขิจังโด Second John จังไงไม่ Second John วิมังกาลิขิจังโด First John จังไงBible knowledge ยัง Third John วิทิลิขิราโด Jude ไร Jude วิทิลิขิราโด Revelation ไรพงคมีไรแต่จอห์นนักกบีจิตี Third John ฮีจอห์นนักบีจอห์นบอกว่าจะจอห์นนักบีพอลนักบีมันไงจอห์นนักกบีลาริกพังอาคริสต์ The Gospel of John Matthew Mark Luke John ก็จะพาจีจอห์นจานักบีเช่น First John Second John Third John ก็ทุ่มจานักบีแล้วก็ Revelation พงคมีลาริกพังอาฮีจอห์นนักบีโคจิมมาลายเซจอห์นนักบีลาริกพังอาอีทุ่มนะFirst Gospel of John, First John, Second John, Third John, kala Revelation, pangahia anagabi. Sakhang tu chishui, sakhang tu bingwing chaili, sang makeup the okabaya mi baji, John ne the hangle. Scholars bingna. Ahi, on a First John, Second John, Third John, gagabi adam tran, mushailakla, 80 to 95 years, katava, kairis halabai the hang. Chiro, right? 80 to 95 years adamli larik kabi ku shap mi gi hi tang hai ni ram chong ma jang ka atam ji changli apang la le fi 80 to 95 years Third John we epistles John chithi ku thum hi ana chingum hang ji shat or hang chi go da phanga wa long ji li ka kabi chithi ne hang chena Jishu Christ we sa khang tu wing chaili ka jung ava rek correct laga murder sang hai Mavre shipping na yang shida sathat migai ke chung nga jangai ke John liver ngunui lagi na masa ke thada murder magsa mi akhanai pau ke zara mi akha ok pai mirin rar lak ke na ok thuye da hang yang chi Bible scholars ping na chita da hang John na Gaius Wimram li ke bi Third John li it in the first chapter and about verse 1 and about Gaius Wimramli Kapilaga, Gaius Wimramli Kamatha Chunga Gabi, Chiwitili Pond, Diotrephes Katava Mangsalo, Gaius Katha Salo, Diotrephes Katava Masalo, Taha. Chita the Tetsang Apple, a good man and bad man, Kani Wimramli, Gaius Kamatami, Diotrephes Makamatami, Kani Wimramli Anna Kapi, they Third John. Janet Third John verses 9 and 10. It's in the Third John chapter 1, the Mahangmane. Kuvangle Jigava chapter Akamang, chapter 1, the Mahangmane, Tada Tepung, chapter 1. Chuvangina, Third John verses 9 and 10. Tahang. Chapter Akamange. Chenamina, Third John Gitranana, chapter Gado. Then Hanaka, Nalim Nishi Bashine, the Bible Palaji meet our our chapter Akamangli. No Bible knowledge Makleji. Minute Bashine. Chuvangina, Third John chapter 1, the Mahanglo. Third John verse ta. Jude Larik Akamange, chapter Akamange, 10 Jude chapter 1, Machimane. Jude verse 6. Jude verse 9, verse 10. The Hame. Jo Third John verses 9 and 10. Chipao say. In the Shepshi to end the Bara, Tanko to end the Bara. I wrote something to the church, but Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept what we say. Verse 10. For this reason, if I come, I will call attention to his deeds, which he does, unjustly accusing us with malicious words, and not satisfied with this, he himself does not receive the brothers either. And he forbids those who want to do so and puts them out of the church. In a churchly chitinau aka gabia, ka atumwi katana sakangaya Diotrephes na ina kahang hili machap milak mana. Verse 10. I karataran ana sagai saigor rahang ser idhumi tungli mahang keleng tui kahang ana kakapik kakayang chi rahang ser. Ka awibang chinala mashap mana ana avanao binglila marang sak mana
ra khangai pingli la ana khama kala church wi aina la ana kasham khawai sai John na kahang hi John na hang na klei tha ka Diotrephes hi first century wi church aka a name church wa ming ma hang dele ka first century li lei ga sa church ka aka wi ka thana digan sa la bai the kri church ka thana aka dele ra da hang ala church with leadership li chang dele ra da hang ka thana aka sa bai kala now the church wena kai shok thui ga ya mi akhana dal hang dele breakaway group li an a group ga te na ga than thui ga ya mi akhana ga thana akhana tala hang dele kya kam shunglam them ne chi tradition ne Diotrephes na itumli aring thor dammi khangai chi ya awi ning panin tu khamachi awi tuimatui awi otsak achamaram tangkul tuili achamaram kiji hier khamatha tuini ka asagabat je ka negative shoin ga hangni aina wa asagabat phalakli tamang ni na wa otsak achamaram phalakli positive ga achamaram phalaka dangit ka asagabat sijin ra je ka na wa asagabat mung dam liko dangit negative hang ra je ka asagabat jene asagabat kiji hiwa idu mi tangkul tuili wa asagabat to shinra jaga here negative ne asagabat makhung asagabat maung gda kiji negative shongaina chithada shijin Diotrephes imaram leitne yang gja dam trali ahi asagabat mung lak gja mi akhana scholar gajungna agajing ram wamra da hangai Diotrephes kyuwangle jaga awi asagabat chiwangaina agajing ram wamra da hang kaki pa thai Bible no verse kini na unia umram hi record ka sa mai da khang dai le masam bang lui la 3 John verses 9 and 10 li awi maram li ra ka pi ai bang ga Bible khang dai li machang sa thu da hili ka pi gai hi awi chak simai kap ka ja adam achamaram ka pi lo hon thai now the Bible li machang thu now the ana born again sa la ga rani khuisang la ga mirin ga che lo hon thai Chiba jam thai tur chibra ni sa khira ka Bible li ka pi kha thi shur da ba agazing ram majang re ka chi scholars ka chung ga hanga Diotrephes is very unservant our uklung brala ke kana awili raw naw ga thawi uklung majang ma chi communing majang ma nai awili nem jang la ga humble ga sawning akal majang ma amrala kaya mi akhana hanga Vereshina itum liver rana hokui gaya mi itum gachivali Jishu na sachi thai gaya atishurda itum na awena tam kui plum gigichi hak mai kap kaja kaja rao nao thada kari Chi gaya na nawi nao rali ina una rai ka kisar do jana nawi nao na ir arao sar sisi jamring phamra yang arao sa gi ba mi rao sa gi ba chili hangning na ba arao ka sa kati khili gangle jikha chili hamnim ko nar miwi atsingli okthulo akhwam sa lo na raw sa okthulo gi ba jili hamnim na ba hang nak le pa itum ning panin attitude li ka hang na jinda idum the race khyong jang ga I first jangai la gyo kiba na last tang ai gi da first jang vai khyong ni da competitive spirit khlain da ka Diotrephes na awiningly are to pick up kitiling ning a shon na Diotrephes na an a first sign Diotrephes na mi gadong we khya an a khwingai milima sing sagra in a khya khwira da an a policy trak sema a jingji yang dama man jena itun da chili thaira cho attitude ning panili ka hango khya ning mang ning lo da hang sana ba Diotrephes ba khya ning lang sola ga amatha Philippians chapter 2 verse 3 to 5 li tum ne kaba dam tranli Filipina akum khani wi tucha kathumaina phangali kaba dam tranli kathumaina hopok ne phanga da shun kaba dam tranli do nothing from selfishness or empty conceit but with humility consider one another as more important than yourself Nali mi ping na matai mai ya ta phaning luch yo nali mi ping na mi ga dai nali pha mai ya ta phaning luch
humble sali kan attitude ning panin jili kan ba do not merely look out for your own personal interests no ning chang no wi sa ngai no ka paning chimang jili mayang lo but also for the interest of others mi ka to ning chang la khayang mi lo chai laga verse 5 likita hangla have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus hi ka tha winning panin hi nawi uklung nawi ning lila laing saklo Jishu Christ wili khalai ning panin attitude hi nawi lila laing saklo chiwaina rao nau thala kharing gji hiya miwa singli pam laga rao sa jili ka hang maning mana miwa singli na khwam sa lo da hang maning mana khaning panin chu kham chili humble humility lailo da ka hang ga san itum nui laga ishabuna hang jingwa now the mirau masaya ka larik ning sangla kana tamlo now the mirau masaya ka nine larik ning sangla ena tamlo da ka hang paning shon paning thaya larik ning sang da hot khana now the mirau sa bai shne now the mi pai marut ngai ka larik ning sang da tamlo jide straight mi pai rut pai shne larik ning sang an tamlo jide hot khana ning panin chu khamachi hak sang ri sang saklo no ning chuk our hak sang saklo ayani lang solo khayaning ning lo gpa jim ning lo hak khawai na khla da mutui saklo da ayari bale ka hamning ka alungli no ning panin hi ning panin li hot khana wi ning ga sangwi ning chang na ot ka sawi machuk ka zak sak laga kharing lari ka pa hot khana gji leilo chida kha mi wi pai marut mar mi raum samra da kahang mai da ka Diotrephes na ultai na ma shong je laga ana uglungli ning phanin bali maning la ayarli first ngai he want to be the first chiwaina round out the kharing gji here attitude Diotrephes we attitude ning phanin likhyang atam trandi machang sathua aring thor itumna Diotrephes wimaram liyang laga sign phanga thakmeri yong da se sign phanga yang kvaisas karesa da Diotrephes loves to be first and he has an unteachable heart Diotrephes na khare kathana sangai khare ba ji sangai kala ab tammi shila khai mi na mi wi tui makhui sang mana mi wi tui machap mi mana mi wi mangana mana verse 9 jili Diotrephes who wants to be the first among them and does not accept what we say tangu deliver in a kahang dong ji ana machap mi mana machap khami thau mang sa ha now merely na hang shon hang thai naw la bi ma tha lo ma tha hang shon ma heng sang khami machap khami thau mang sa no du ji sak ma khui machap mi lat mu shit chin na le no du ji ma kana John na pau gazada kharnau aksada John na church founder aksada John na pau gazadli missionly Jishu Christ wena hapok laga na odram ngtrashum na sakhang aksada odram ngtrai salala awi mirarchili Diotrephes na machak mi mana awi tuijili mukhisang mana mangana mi mana thau masa mi mana John here mirror ka shung hai mina mirin wi ka shok zang thai khai mine mashun ma khui ma thala gan thai khai mi akhane khaya ship lungi gi kharna akhane mission wi maramli church wi maramli doctrines wi maramli variation akhana kharing khrak achama rama sagwa ka tong ngai saran masaran thai wa ser gai kharna akhana John here ana Diotrephes li hankam chindran machak mi thua khaya mashi thua chuwana chithi hi kagabya dam tranli Gaius Kashung la khai mina la khashong Diotrephes machak mi mana kaju maram le ana kagapi sana itum kajung nganala iwa tammi pai la khai mina I am very teachable chi sala pai khana kya ka teachable sa khla ji kha na kya ka tammi ka pai mi khla ji kha mi wi tui khui ngai mi khla ji kha na hi ka tha thai ri khla ji kha nali mi ne hithalo hitha sei Kalachina Pamira than only advice Kasadam Tranli. No, we take a queen, no, we could tam, no, we sang tay,
nui opinion aga lai salala o ma kharnau ban hang dak le hi jang ma shung dei ta khui ge thai kala no mi rin le no stand ling ning shon ma ji lang nge chei ge shop khang nge chei khlai atam thran na hi tammi ge bai mi na ta khui lo jit lai de no we thai ge ji ling ning shon ra ja kha na mer sang lak ma na hi tammi ge shem ya khana you are not teachable Diotrephes na ana akhwa sangai khare sangai kala chimang maning la atam mislak tammi gishi hang la machap khami mathai khami in Luke chapter 5 we verse 1 to 7 ligapadam tran Luke chapter 5 we verse 7 ligapadam tran chishuna Gennesaret kaji Sea of Galilee likhango Bible itum ligapadam tran li Sea of Gennesaret to lagapiyai sara chi Sea of Galilee likhang ne mam lai lo aming teng de shik jinu tui mai ya Sea of Gennesaret kaji la Galilee likhang ne la khang dei li ba Sea of Galilee ngi phaili ta gapiyai sara kai khali ba Gennesaret ngi phaili ta gapiyai sara kaji khani ni jing rai jai Sea of Galilee likhang ne Chishuna Gennesaret ngi phaili khwa tharan mi ka chung na chan ka phang na khwai ali shurai jide chan ka pha pau ka phang na ai da chen chishuna ngi phai jili khai ka pha bing wi mari khong khani panai ka sang sam ka sa thei khai ka pha bing wi mari khong laga chi khya dam ni khla jing na thor pung chi go thra tang ha dam ni ni de ga thor pung chi go thra daylight khordari ka ha dam ni nei Chena ni yang wa jen mi jung ni shuzat yang wa mari khong khni ngasam ngasa ji theida ana khni ji jai ji Simon Peter ba wi mari khong ji panai da khlai ji a kau ji de Simon Peter wi mari khong ji ana phai ka gar sang laga ana tam ji thei phoku ha hang adam ji tran Simon Peter long ngria ji khai pha tha laga masam bang tu da mari khong ji ngasa mai laga lan khailan ji atumi khailan ji atumi net ji phiao laga sam tha sai yam bai ji khishok laga lai sai net chi sam tha sai de ji khai masam bang tu jan ji shun Simon Peter wi mari khong ba ji kang ning laga ka tong laga chan ga pha ji pau ga pha ji yang na ha shok ku khai tli ji shun Simon Peter li ngai wa laga hang Simon Tiao mei kha thukmaya pam shong Nawi khailan ji hor sang lu da chana Simon nang han gai ai amai ang ya pha thai khain se ida mang ya pha thai jin da yeng nui la khain khai ka pha mi de ye professional fisherman de na ki thir gan the carpenter we know say no professional carpenter na ba mistri na ye fisherman de chana khai ka tran shokla ga ji ithai người áo sống nó khai vâng thom sốc là xin mình khỏi khai tao đi mới sốc mà nó khai vâng người ăn áo sốc này ăn áo và phá thai mới xăm bằng mà này ari nó hồi sang là khi xăm bằng rất là thằng hắn gai rằng hắn gai á sao mà hắn gam sẽ sao mà hắn gam này anh cái thằng hắn ga đó Simon hắn gai amai item na ăn người áo bong được phai rồi khắc chích là mới xăm bằng mà nè chỉ thà luôn là Nawi gagaso atishurda ina horsang luiga. Tha nam la attitude chi. Expert nei. Carpenter aga nali ai mystery aga nali khai wi ta phagi de ari phagi de dra khang than ho. Ha? Awi profession makning amina ali profession ba hili professional fisherman ba hili ratam wi sa dam thali makhwingai lak mara se khwingai la Mất khuyên ai mình Nó mystery cái thêm mà mình này Nó mystery cái thêm mà mình ác cái gì mystery mất cái gì khi cái mất thêm mình ác musician ác cái này li ai nói gì anh có gì mong sung này là rang hàng cái thằng nào mất khuyên ai là mất khuyên ai mình chỉ cái thằng nào cái chuyện là rang hàng đam tràn li awi uklung li Simon Peter uklung li teachable salak kai tâm mi bai lak kai khờ nào nó cái hàng cái là Giêsu amai Giêsu này cái hàng gì khui sang ai lắc ai na ana khui sang là khi sao cái là mà sam bằng lắc mà người áo phong nó bay ra sam bằng mà ning chốt lắc ai na hanung được lên na chú vang nó khai lên đi phiêu được lên sam tha được lên phá riau sập
อาเขามาพานเอาเรื่องขนาวถึงพานเอาเรื่องแต่ไม่ต่างไงมันข้าอันนั่นน่ะหางเอาละมาสมังละมาเขาพาไทยเรามาสมังละมาเขาเกิดทาเลละนวีก็กษาที่สุดอินเอาหอสังลุยก็แต่อาทุมเนี่ยใครลันจีหอร์กสังทรันใครสอร์กัดเนี่ยใส่คุยเอาหอร์คุยเอาจุดเดียก็เลยใครลันจีกักกี่เจ้าจุดเดียจุงน่าองค์ไก่เด้ออาทุมเนี่ยเน็ตจีไก่เจ้าจุดเดียไก่เจ้าจุดเดียฉะนั้นอาทุมเนี่ยมริคงขังได้เลยก็ต้องสนอเป็นงี้ละร่างจอนมีไว้หอเด้ออาทุมเนี่ยมริคงขณีจีมริคงขณีจีเป็นให้เดริดนายเด้อมริคงจะลงพุ่มยี่เจ้าจุดเดียใครเล่นจีกักกี่เจ้า number one number two มริคงจะลงพุ่มยี่เจ้าที่ถูกเล่าใน Bible study สาวเราจะก็ตรักกระซังไปเลยริบราวี miracles ริบราวีจิชูน่าจิทังจิมิกชอ Simon Peter ก็เลยฮิลิเลยดักเลยมีก็ต้องมีสโรงสายดักเลยลำนี่มั้ยปาวร่างนาดักเลยมีตราเลยดักเลยจิลิ fisherman Simon วิทีมขังได้จัดเลยขังได้ทีมมาหัวมีเลยจัดเลยขังได้ทีมเป็นร่างจงโลดักฮอนด์ก็ต้องจะร่างเลยก็มริคงคนนี้จะเป็นไม่ได้ก็พุ่มยี่เจ้าก็จะนึกใครจีจิชูน่าขี้หังโดยาริก็ต้องก็จะมังอาจลีโอ้ก็ทีวีวันชิวาร์สิพันซิงรอดก็เลยใครอยู่อะไรต่างๆอีวีปังลีเลยอินคอนโทรลสายก็จะก็หังเดลเซ่ message power อาลีฮักขโมยขี้บ้านเลยลุยโดอาลีช่วยขโมยขี้บ้านเลยลุยโด Simon Peter นะเอาไม่ได้เลย regret มาสาลุลักกี้กี่จีเอาวินิงเลยอันขโมยจุกส์ไม่ได้เลยยานี่ยังคงแต่หังกี้จะตั้มจะกลีโดอัดชิดอันนั้นสากให้วิบราวิกหังขังนาจิชูวิกหังนาเอาเด้อใครตรักเขาอุ้งจังเอาเด้อเอาวิ profession เอาวิกระเทียมเอาวิ expert อับบัมจะอันน่ะย่ออินกักกระเทียมนั่นแหละอิลิเทียมขโมยมีเลยซาลโมก็จะอันน่ะพันอีกแล้วก็ humble ใช่จะอันน่ะเนมจังอ่ะจะได้ใช่เชฟชิดุลิปากำถามไหมโอปีเตอร์เนี่ยเน็ตจิมโมโหสังลุยไงมันเนี่ยคือว่างยาพาไทยเราไม่สมบังนะนิ่งจดไล่นะฮันนุ่งดักเลยนะใครเล่นจีเพียวดักเลยนะข้าเนี่ยขี้อังโต because you say so I will นั่นน่ะหังเฮาดะอีหอสังลุยชิดกา Psalm number 14 we verse Psalm number 141 we verse 5 ลีลากกเปียนขี้หังโตงไรก็จะสายมนุษย์ท่าดะคำชุ่มขังรองมีนะอิลิกชาวดัมทรานอิลิคำจินอดัมทรานอิวิวังโซขมินาอิวิวังอีกุลิท้าวให้ครอกท่านะ Psalm number 141 with 5 leaf คำชุ่มขังรองมีนะก็เลยอิลิรักขมยามีนะกุยงปกทำกันให้ขณะจุงกันจังเลยอาจิตุมิ church เลยอาทุมินก็สายสมชอบเลยมีรินฟูไปหกไปอาทุมนับการเนี่ยก็รากให้ก็จะฮีนั่นไล่จังนั่นเทียมไม่สารละมีรินวิอามันก็สักก็ช็อกก็จังว่าอันนั้นไทยเรียวดาอันนั้นมการเรียวดาอันนั้นทั้งไม่ชนะอันนั้นทั้งไม่ชนะอันนั้นนั่นไล่มาทำจิตไทยสารละมีรินวิอามันก็สักก็ช็อกก็จังว่าอันนั้นไทยไม่ชนะฉะนั้น Bible กุยงปกทำกันให้จิตได้กุย some silver hair จิตได้เชฟชิตุเองนะ silver golden hair ก็สัมพังวิดักเลยอะครานอบิง silver ก็ชุนไทยอะสินาวิสัมพอนไงนะทุมบิง full of wisdom ทั้งขมายก็จุ่มกันวิลิจังก็จิกหังสานุจิบิงจินะอีวิกุยลิงก็พิตตะอิลิรักขมจินนาดัมทรานอีวิวังอีมายาอีวิวังจีอีกุยลิท้าวให้รอขมีกฐานะจิโก Psalm number 41 verse 5 อิลิทั้งขมายบิงในอิลิกหังทรานอิลิรักขมจินดัมทรานอีวิวังสาวขมีนะอีกุยลิท้าวให้รอกฐานะ Old Testament liver ท้าวให้รอขมีกจิฮีสาวขมีนะ blessings อักนะท้าวให้รอขมีกจิฮีก็ขณีนี้ Diotrephes นะ Diotrephes นะfirst นี่จะไงก็ละมีวิธีมุขมันนะที่เชฟเรามาสามนะ points ก็ขณีนี้ Diotrephes นะมีกติวิมรำลิมชาตะ
ก็เลยย้อนสัก Diotrephes maliciously spread gossip about others verse 10มึงรอคุยมันนะงรอก็คุยจีอาจารย์อีทุมอย่างไรเลยงรอคุยแล้วก็ชิมจุนรักษาขังสักก็จะฮิ Bible Times ลิบหากไม่กับก็จะบริบาลก็ส่งให้อาขังสาใส่จีก็อะไรฮะนึกตราขมังมาทุเรศอีทุม hospitality จีก็อะไรฮะนึกทำมันขี้อันนั้นดู restaurant นี้ทุมเจ้าบ้านมังรมแล้วก็ไอ้เนี่ยมีเอาไอ้เนี่ยมีเอาไอ้เนี่ยมีเอาไอ้เนี่ยมีเอานั่นมันมีเนี่ยมีเอาก็เด้องไปขังรกจีน hospitality เคยสร้างเลยอะไรฮะนึกยังอะไรฮะทำจีstranger อากลีอยู่ชิมนี่รัชุนขังสักที่อารุหันแบบรักมันซาเลงมันนะคิดว่ามีบ้านจีนกษัตริย์ก็ชิพุงราสากก็ทาร์โควิดพุงราสากก็ทาร์ก็จะขังจีนสันมีบ้านจีคิดปากเลยแต่ไม่ใช่เลยชิวอดลีคุยเรื่องยาชงอีกภาษาสุดที่ชิมนี่รัชุนสักเจนะอดลีคุยเรื่องที่ไอ้ก็ทาร์อีทุ่มนี่จักรชีสายก็ทาร์ก็จีวินิงก็คลิกเลยอีทุ่ม background ยังก็ทิ้งแล้วก็อารุหันว่าขึ้นมีชิมาลีมุจุนสักไอ้มันนะข้าดำจุดนั้นว่าขมิชมาลีกซุนก็จะฮีบริวารก็ส่งขายข้ามสาสาวดามีบิงนรำก็จะทารันแท็กซี่บัสริกชอว์มั่งมาสาม public transportation ไม่เลยสามดาอภัยนั้นมาทิ้งจะใส่แล้วก็ทำนั้นจอดนายได้ว่าขังสามปั๊มจิลีชิมซุนสักหิงรอกะจะได้จัดแล้วก็ชิมดังพรุงทะเลฮิชงบาตาจันนับชิตาจิลีกซิงอินโรไทยก็นับชิตาชุมยันก็จึงอินโรไทยก็อัปมจิลีว่าปีสังเลยจะได้แล้วก็ช่วยคัสตอมมาที่จุดอัปมจิลีว่าปีสังอัปมทรานลีขมีบาจิลีรีไม่กับแต่เพย์เพียวหิงสักชิมจิมการจังเลยแล้วก็อัปเพย์เพียวมาท้าหิงสัก which means you are welcome อิชิมลินนัลี welcome ซาดเลยก็จูอาจากซาดขมงเพย์จิลีกอกเทียนตัวเพย์เพียวหิงสักเลยก็อัปมสังจะเราหมู่อัปเพย์นะเซนต์ลีมเขาตะเลยอัปเพย์เลยขมเขาเลยปากาตะเลยชิมลิมจังสักละก็จัดก็ชีขมเขาไม่พุ่งร่างสักละเกี่ยงเลยเพียวได้พุ่งเลยชิมจุนสักแล้วก็ normally maximum 2 days จุนไปจะดำชันคือมีน้องอะไรชิมเลย2 days รับปีรับภาษาบำยิ่งจีดำจุนจีเจ้าใน Bible จะขจารีถึงก็จึงสมังได้เลยละมาเลยละคือมีราจุนายก็ทัดน้อยเคยจึงมีเยอะจ้าเลยเจ้าในสามนาวปังซุ่มขมังเลยสาระจีหังจารันน้ำมังจารันน้ำมันจะฉับกี่จีไหนก็คือมีเราเนาะมีก็เดี๋ยวนี้ว่าชุกคุยแล้วไม่เลยสามเลยก็ปังซุ่มก็จีคือมีราจังเอาแต่คือมีบาจินันนี่หังจารุมาจีได้แล้วก็ maximum 2 days ปั๊มแล้วก็มีบาจิทุยไปจีหลังนั้นมีอะไรก็ชิมเลย2 days หลังนั้นปั๊มรบมิด custom นั้นไม่เอาเลย2 days ก็อีจับตรงนั้นจัดแล้วก็มีก็เดี๋ยวชิมเลยว่าจุนเลยไปจีอาดัมจีทรานจีท่าดา custom culture จีงั้นฉันจีท่าดาเลยก็สานัวเลยละมาเลยละอุกมะทอละปิ้งรอกหายละเลยดัง Old Testament นี่ละ New Testament ละ hospitality วิมรำเลยตรักคือกับยายได้ทุ่มคริสต์มาสคริสต์จันทร์อย่างก็ Mary and Joseph นะ hotel พาช่างพาตาลังสามกับไอ้ hotel ตรักกับพาละก็มาสามกับ the innkeeper in the hotel ถ้ามาชาคุยกับไป room ไหน bedroom bed กันเอามาชาคุยกับไปไปสานเอาdinari now mealก็ปีคุยกับไว้ room พาช่างพาได้ไม่สมบังดูด้าใส่ชิมนี่ว่าปีคุยดูละมาสามคุยดูนี่มั้ง First Kings chapter 17 we 7 to 16 ลีกับบ้าดำทรานลี First Kings chapter 17 7 to 16 ลีกับบ้าดำทราน Elijah เนี่ย Zarephath ก็หัวอัปมจิลีวาชุงอ่ะจีได้ก็เลย Zarephath ก็หัวจิลี Elijah มารันไปนะวาชุงเขาเลี้ยวดำรู้ไหมนะว่าก็ทิ้งพาใส่เจ้าทิ้งภาษาเจ้าเนี่ยอีไลจาเนี่ยรู้ไหมว่าจิลหังอ่ะอีลีกอกที่เขาตรึกขมีมังโลอีรู้จังไหนเรื่องหังเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าจิเนี่ยตรึกขมีเรื่องตั้งอะไรเขาเลี้ยวดอีไลจาเนี่ยขี้หังเลยเขาเลยจ้ะแล้วก็ซาบายก็อีลีขโมยน่าหังน่าว่าเขาเลยขมีจานเราเซ่a piece of bread อีลีขมีจานเราเซ่หังเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าจิเนี่ยตรึกกอกที่เขาจะคุยมีเรื่องแต่จะสาธิตสามแล้วก็ขี้งานกันเลยจ้ะ I don't have any bread อีขโมยอาขลมาเลยมันนะอีวิขโมยอาขลมาเลยมันจริงยังอีวิลิขเลยฮีมัทธิร์ปังสมนาอาขเลยเลยมัทธิร์ flour ขโมยเซมกับไว้มัทธิร์น่ะปังสมกับอาขเลยเลยก็ละโอลิฟเท้าของลิเท้ากระเตียวกระจังลิอินเอาเมียอินอาชีเงีย
chỉ nào chỉ một thiệt bằng sum cái gì cái là thao olive thao không đi chẳng được là thao không thao nào chỉ chén nó không mùi nào chỉ xem sai là cái chỉ người chỉ nào chỉ sai là cái ini thiao rồi ta lấy được lấy nữa which means ini hi chỉ lang chặt chặt hoài mà lấy lui mà chỉ sai mang là cái chỉ người nó cũng phải là mình hình cái chẳng ai rồi ini cái thay nó thiao rồi ta lấy được lấy nữa thằng hắn cái đấy chén khởi gian chỉ bắt sum cái chén nó uk thằng lá khai khởi gian sad story mình lại chỉ nào chỉ trả là cái thiao rồi ta lấy được lấy khởi gian chỉ bắt man chén ilai cha nữa thằng khởi chỉ ilim bizar lo giáo đó rồi mấy bây giờ ninh tông lá cái nào khởi nào mới ra ní trả là cái thiao rồi ta lấy sao bằng sum cái mà thiao nào chỉ khmui xem mình là cái ilai cha li trả sao câu chén ilai cha nữa anh rau sao là anh sim khởi chỉ so miao đó khởi gian chỉ bắt sum cái chén nào sim khởi chỉ so miao đó rồi mấy bây giờ nó ông mình đến bây đó thao không mà sai thua sam không mà sai thua đó cái bia lấy đấy hospitality mi khmi maling han cái thầy simjun rak sakang sakwi cái dong trak sampangau cái gì cái hàng mà cái thầy khmi maling rokwi the shepa sakami cái gì Diotrephes na masai Paulus ở Bingli John Lee mà tai lang anh John Lee ao Shimli matsun sak ngai mana ana Diotrephes na Shimli matsun sak ngai thua Avarashu kathana kana ka ana shit kasang maklaya outside Kamadeli Diotrephes withholds hospitality from other believers ana mi Bingli mangro khuyalo John Lee you ni ma ping sak mara Paulus at Bingli you Shimli mara chun sak mara khmi mali ni shapam sami mara ta kahang chỉ mang ngay mà tăng ngay là yo thằng cái John Lee nung rocky yo nó mang rocky mà church cái thằng nào sao nó linh rocky rồi cái nó mang rocky ran nó nung rocky ran rồi cái nó mang rocky mà cho cái ít nung rocky cái đó sáng cái church remember being cái chung cái shit cái sang cái chung cái nó lấy sai gì đấy à thằng mình cái thằng đó anh and he forbids those who want to do so verse 10 li anh mình bình chỉ làm sao sắc thôi đấy sure anh mà cái phao cái phao nó sao mà cái chuyện nó mất tâm này mi cái đấy là cái phao nó sao phải mà đó là khăm ao gì đấy ao băng sập chieng ra church cái thằng nào cái băng sập khi là cái million cái giá đó leadership power misuse cái giá đó là sao anh cái mi shmali mang rok cái khui mang mà sập mà đó mi cái đấy bình là inang rok khui ngay à chỉ là mang rok khui phải mà đó là thinh ao à thằng church member người trái li oh Diotrephes nana simjun masang sak mara chila la cho ina John chang ni ba paw za de bing ni simjun sak ngaya ta hang la ana stop sahawa ana khamawa ana thingawa jde awi mak pha chi mang ina matang mana mi ga te li la mak pha ot sa khwai ana threaten saya power play misusing the power of leadership kathana khwi pangshap sing la ga 시진 nguy hai chỉ có hàng san ba mình cái phá sa cái gì cả nên là thinh hai cái gì mà vào tôi ít thùng mì nào ra cái phá sa ngay à vào nó sang sắc ngay mình lấy thấy đâm xong nào ra cái phá xong phải chặt ngay là à vào nó mở lại nó khăm ngay lấy đấy ít chắc con liền mất sang san rồi cái church khang daily tra ra ít cái phung xong tra ra nào ra cái phá sa ngay à vào nó sang sắc ngay Diotrephes na leaders were sasahau the mi bing na kapha sangai la leader ak na masa bai mer the come out the mi bing na masa tuwa aring authority to ming chaili no we now na kapha sa vai ka sali na masa khang sak lai sa kha na la Diotrephes we thara mai li awa shi kha sang mai li ni sure say Diotrephes we wanga John Lee simjun malai la chat John na simjun ma sampang tuwa sim sai la na chat lai ga ji Diotrephes wanga lang so ka vai khang sao ji de ina li hak mai a simjun ma sampang mana ia simjun lai da hak mai vai khana da khuyao ji de no maning lak mana anu za de ka pning na ka thema bing na ka hang power is seductive it is enticing pang shap ka ji hiwa ka sui pang la ka ji ko idum na thaye pang shap ye ka sui ka ka khana pang shap nga pai ngok la nga mu khang sao ma khlei maning mana pang shap nga pai ngok la ga mili than wi gai ka chung khlei a jo nang jeng election kup sangai la shi tang ku MP election ka khwai in a you candidate pali ka khwai
candidate akapa ju itsa kashi na tra ga mutu phapha mi laga social media li tada ngayaw phapha mi ai laga you candidate pa kha vai makham shung inaw maram li tra ka agenda sa khu ba laga ngayaw pha mi khai Diotrephes did the same thing tangkul naw la Diotrephes with thara ka sang ve dei Diotrephes na chik sa la a khya khui khwai Pause da bing umram lim mahang khalenga tui tara kana hang mashat laga shake than laga chon shi nganam gshi funa shake than laga hor gai mi thada apostles pingli nganam gshi chon shi thada mai shiri and horai mi ejiko shingra Diotrephes na church leader aka khangsawi pangshap sijin laga nobody is going to host John the apostle masa bai mer kiba kana John Lee, Shimli, Mohozang by Mir, the Kamawa. Hunakana come shop the buy. He felt good on a calm guy to wine, me being the Diotrephes, Namasalo Jauda, Kama the Ya atum itumungro kuitu da winningly. Make a palace alibi car with bunk shop to exercise sag with someone honoring pass alibi. Ka aliva me being na, Ava Magapamina, Bible Nali, Magapamina, Gaius Katang Salo. Diotrephes katha magasalo hanga. Now make up the kapangali Diotrephes excommunicates anyone who crosses him. Diotrephes na mibing li kapama sakang sakmang maning la ana church viena la mili kashamba jide. Hyo tangkul tu liva kasham khawai sai the biya le de paingra verse 10 li. Diotrephes na kasham khawai sai jide agatang jili. Original text Greek he puts them out of the church. Meaning church when excommunicates our today. Tankuna ratala gaina. Kasham Kawai Sai the Gapi, Sakshinamajin. Bible number, original text liver. He puts them out of the church. Church, we're not Kashamawa today. Diotrephes na leadership power Jimmy Salaga. Mikachungali control saya church viena la kashamawa. Kiwando John Ling Rockui wang. Kala Diotrephes we kahang manganala. Kapa kasaji wang ana mi bingjili church viena aming katatawa. Ishi really legit house is the sagrase. Pastor na kala deacon being the sagla kina. Ishi churchi. Ponglin naile thalala. Cho kashaban na itu churchi haksang resang saks. We really should get a chung may the Matai sex the plans are like a sea sadly, Bangla can hot nadly like a Hishongba, Tigan Gaikana, Church Krano Gaikana, member Catholic Shambums has secret Targo. Chitano Diotrephes the church member being the Kashambam. John the Juvan, John the Chiti, he could have the Kup Sankala Chilaka. Gaius kaho mibahia palaga athara salo awi shikwilo ka Diotrephes thadamasalo awi mashikwilo tahanglaga chitihi kupsanga analo awi conclusion remark 3 John verse 11 3 John verse 11 jilikhya hangla jiga dear friend do not imitate what is evil but what is good anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God. Legisha being, legisha sot now being. Magapa mashalu, kagapa shikwilu, kapa gasaji verewina, kamagapa ot kasabaji rivrali mataymana. Chana John na hi hanglaga kupsanga da awjti. No yana shokta kle asagavad achamaramji no ukungli kle ko shingra. No ukungli kle wang ayar shoko. First Masangay na alo, teachable salo mina tammi gabay ming salo. Diotrephes tada aliva na pamaya the mina hangkavay, migatili mamashat sadalo. Vereshna aka, aina akava, hospitality sheba saming roga. Ngachon roga, katom roga, mga kuntamana. Diotrephes na John Lee matala, and ngakundao de yang, Bible hili. Diotrephes na John Lee trak kamashing sagaw de, kagapika kyang tu hanglaga. Mahang klenga tu ikachung ka hanglaga. Ngakunda ka sai Diotrephes na ngakundai Gaius na
กระต้มกายสมรำลีอิทมนาวตำนาวร์ first มาสั่งให้นาโลชิมลีอาวาวากษาปิงละไป leadership อาวาวาวิ leadership คุยสาขะนาวราลีคำชุงจีสาขะไว้ freedom มิโลนั่นน่ะ leadership อาวาคุยกระทานะปังชับสิงละก็อาวาคุยปังชับสิงละก็อาวาคุยปังชับสิงละก็ขยอนสาขะไว้มาตำจิตเทโลลองนาวเลวรำทิสากะ church ลี society เลวรำทิสากะกระทานะคุยปังชับชิจินละก็ misuse ซาละก็มีบิงลีขยอนมาสร้างสักโลอินpastor เนี่ยได้อยู่คุชีมาสาไปมันนะอินดิกันบิงเนี่ยหางรันจีหางดิกันบิงเนี่ยหางละก็จีนไม่ชอบก็ church member ก็ต้องลีฮอลละก็เงสันรันจิงเงสันนะชี leadership อาคณะอินอยู่คุชีอันนั้น church ที่ตัดอิน driver ซาละก็จัด house ก็จ้าจิลีคำท้ามาชอบมันนะอยู่ปังชับไอ้นั่นอิน church มามุ่งไปมันนะ Diotrephes อิมรำลี points พังอาอะไรเงี้ยทอร์อิทุนนั่นทำไมเร่ขลัดตัวไม่คุยกับไว้ selfish ซาละกันนั่น strategy ตรักก็เสมัยมีลีละไว้ชิงสักไงมีลีละเขียงสักไงเอาวิมีเรื่องที่ important ซาละก็ตะคุยcoverage now อิทุนบิง of course อิทุนมีเรื่อง important ซาละก็คือว่า important ซาโดจิชูคริสต์นะอิทุนมีอาคบ้าซาขมิวังอิทุนมีเรื่อง important ซาละก็ตะคุยกี่จีน่ะจิชูนะอิทุนมีเราเนาทางดอดรมก็ที่มีไอ้จูวังคริสต์ว่าชุมดาอีวิวังอันที่มโลกมีจูวังอินริงพาดาคริสต์วิเราอักษาดาอีวิสารันวารันจิชูคริสต์ลีอดรมนัทดาออกที่ยี่จีน่ะมั่งไล่เสียงชิงราริวานิทุมไซโคลิสอมิดา Diotrephes กថាมังสาเซ Gaius กថាสัสริวานิงกจังมีริวานิสังสักไงมีคือจี Diotrephes วิลิมจังสามันนะอะไรก็ทอร์รากาดักเลยก็ต้องก็ Diotrephes ท่าเดิมไม่ต้องคุยหรอกริวานิสังสักไงบาดเลยทุมพาลออกที่เซอร์เซ่คือจีห่างไงเนี่ยริวานิสอมิเซอร์โนอาเมน